Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Keni information rizai kati silamisu Bamako takhano gango nyani nantengi kati khaswa keni nyagaliya ya isara suda ke information ni nyagaliya ifaban kallano suda ke information ni nyagaliya ya demandana suda sereswagi na burellono faban kallano tarai Allah komo annabi sallallahu alayhi wa sallam ati addalu ala alkhairi kafaili serebe ga khairin gollen sankini ala nyangana khasune baraji bane yai Allah komo kade sanka gan katikinyene no kuswa ke gango agiro garammo ado khana Suleiman Adam kanute kharan nuqube gatini markaz ahsan al hadith aga kalaban koro adi keninga Bamakoy gango nyani katti Bamako taxana su silami su khana lisede ke baray Quran tanganu nyane no kharan lummo ige duguta Qur'ane Allah gede maka gemme nyangi da gede Qur'ane tanga ala timeni nge kefini ku Quran tangano kundu ala timeni beni saga sire do fa basire kagere khana burulla ni kharanguntuga iduguta Qur'ane kandaga sede kembera I diplôme ninga kiniya Allah komo lemuno qayno nga khadi fransin kallum mungeni ge giro magati franso gedi deni iga Quran tangene no nga igaduguta ado silami lemunu tanani beni ganonga Allah komo ke kota gore aganya na khumbene dimasi le 10 Bamakoy na utu suba 8h aganya na kalaban koro ade keninga mogere Suleiman nimero ngaratelle ke kota fabaru igere khere adron taru nantina kine kharemme Haruna Gaku nanta fabaru ide kine Harunai ado saga sire dammanswa faban kallano ngano qusu ifa bayanoi odalla nyaga ogan kalla ikhbarenga Allah komo ke dron taru khore ode muro khannana sumaga Bamako ode muru silami nyugonda ya gari mansumaga kandaga sede ke bray watte nyando kaba wa illa oni tewene ke baranga ode muru sire sutangan katti jo fananonga wal makharanga francia annan korenga Bamakoy anne khiri nantindaga sede ke bray nantindaga sedo faban kallano nge duguta Qur'ane nantindaga sede bray barabe malaika nunga yankana nantindaga sede bray barabe gen Qur'ane bray Qur'ane khibare ngana ni fofo soa komengeni takke kefei anyangurugini Allah gande mana Qur'an ayanka annabi sallallahu alayhi wa sallam annabi yakamma Allah da annabi fosu yim annabi nyimunde khayfarun suwa Qur'an ge yanka annabi kamma alayhi salam Jibril bere Qur'an ge yanka Allah de Jibril fosu malaikan niswa na sababu nyaade Qur'an ge yanka yimmata Muhammad yakamma alayhi salam Allah da annabi yimmutum fosu yimmutuni suwa kuntum khayra ummatin أخرجت للناس قرآن سبب قرآن جيان قصبي سن قصنياني لا هرمان قصنياني الله دنيا قصو هرمان تدنيا قصو بركنتي كنجني سن قصون أنت كنت لا هرمان قصو كنغتي ملا بركين دينا دروتي قرآن ينقندنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قرآن ينقل ليلة القدر مروني كمرو أيام بسو وجني قصو ليلة القدر كانتانو خير من 1000 شهر tanchege de sino sikida kasunagati ke kota bane kesuni manne Qur'ane ge yanka Allah komo madim paba gango nyana muri khasumaga kasuna mbogu Qur'ane baranyani qorosun daga Allah komo qoron daga ke barai qoron daga terenke qoron daga nya sedai kenanya sedai osuda Allah jomme saketo faban kallano beni ganonga ufabani khadaga ina khawri ini kilu natagu ina mungudi faban kallu ide kedron tagu nanti Haruna Gaku di jama ide Haruna Gaku nya fabenga ke khibare fabagu nga Haruna Gaku maga nde murun kannana sumaga nde muru khasumaga khanduro to khandaga presenter kubitosu ode khanu gelike kota gemeru ona video ndeberi na gango ngara katti soronga walakin sugule okora deberini ogana nya mo sokora deberini linki alhamdulillah Allah do dema ode gango ngara katti gai qasuna mbogu khandaga ke dingirai mogere Sheikh Suleiman kanute mogera nimero ngara da batenga Allah komo khadurgo to khandaga faban kallano baranyai jigi be magande jinna daga na falliya Qur'an tangeno kunyani ande yigande gante landa daga na falliya anyi men daga presenter Allah komo kado be gam magana daga kiniya durgo to andan daga anna kiniya Qur'ane dun kenyani Qur'ane baranyani malaika nu nyankano kunyani hammini jare no kunyani kudingirani dimeni hammini qoto iwrigi no kunyani ijare no kunyani kingeni kumbene dimasi aga gemele 10 oga ke khasobe mois de août 2025 8h osuna me nyinonga kingeni kalaba kura ade keninga khasusuna me nyinonga kana duoda nga ke barai Allah ganne sahakinnoy watti nyando sugula
wa illa onyi tewene ke barai biresu kenya no gatini خرن سمر النبي لك حديث صلى الله عليه وسلم النبي قاتني اغتنموا 5 قبل 5 فيني كرجي إنا فنبغاندي اغتنموا 5 فيني كرجي نفنبغاندي ساري فيني كرجي غارينا أيانو غونغا سهانغا مغدما بيتينتو الله ساري واتنغاريني واتندو كوا في جبي كونفرنس دي ماني منيانا جماني كي أولانتي تويني واتنيا سببوا مبابا أخي funnan kaya kungan beilenki sahangen bagilenki angan kati fosi deberna deberi kota ankarni tagu kunduai anya ringi gollo Allah deberni angan kawa participer fu benia me watendan kabangam batenga lanti deberni qurun durgoto funnan kaya qurun giri ona Allah muru subhana sari watengari no tagundi watenya sababwa kime khibare ode ke prendi wakati ni maneme nanto faban kallano ngana nyidugutana ona daga tewa baranga walakin alinga Allah danga kundu akhirin ni ke gai ode muro khanana sumaga qasun daga presenter ke kotay ode muro khanana sumaga kumbene qasun daga ke barai kumbene qasun daga ke barai Allah komo kan daga ke barai kan daga presenter faban kallano nda ode muro mani sumaga ibe gan kati ku dema na ke kotay khadi dema ni Sheikh Suleiman ni muro ngalla kama Allah komo ode khakhiri ode khanyagati Allah oda khakhiri kandaga kufaban kallano bege duguta Qur'an tangenga kandaga presenta baranga Allah ta'ala nganne Qur'ane ke ya rabbi Allah ganne sebetin dinida unganne ni kenye faban kallano namma to rikadinga ina Qur'ane tanga kuni keno kuda nyagal yenye lenki nyagal yebe khempa gantei oda walakin ade sinun ka gome kengeni wate masuni khairi nyai oda Allah nyagal la ganne jarabi ntongono Allah ganne sahakinno da khasuya Allah ta'ala ngano legani sirono Allah ga hinno karafurunga Allah ga ni neman Allah ga nyampeni maga Allah ga no gollu lagana ni sunya khalisan li wajhillah o de khasukhiri kandaga presenter ke barai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh